Hayırlı kеш dostlar, Яшьлек тавышы карабына рәхим итегез. Гадәттәгечә руль артында мин капитан Мөнир Рахмаев. Яхшылап утырыгыз. Бүген тапшырыбызда сәяхәтләр турында сөйләшербез. Капитан буларак миңа күп илләрдә булырга туры килә. Туристлар сәяхәт итәр өчен самолет сайыйлар. Ә безнең резиdenтларыбызның самолетта очканнары бармы? Кайсы резидентыбыз очарга курка? Ә кайсысы өчен самолет машинага тиң? Хәзер белербез. Киттек. Ни кызганыч, Яшьлек тавышы карабыннан бер резидентыбызны төшереп калдырырга туры килә. Әлеге җырны хит-парадта соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Игътибар экраннарга. Aşkıma seni mini yuğaldırga, yüreğinden sızıp taşlarga, durmuş yolu tik başlandığına, nige yağışudan başlarga. Sen unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde, biz babızgan uşak dürləp yanısın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde, biz babızgan uşak dürləp yanısın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Ә хәзер мин сезне Яшьлек тавышының яңа пассажиры белән таныштырам. Премьераны алкышлар белән каршы алабыз. Кыр күзләрен ызытып, тыңлау тынып калды. Козның берсе айрылып, ул җирдә торып калды. Төркеменән икенче кош аның янына килде. Канаты белән качып, каңгылдап тавыш бирде. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Өзгәләнмә күңелем, югалган мәхәббәткә, ялгышканмын тормышта, гаепләп түзмәгәнгә. Син дә бит минем янга, кош булып очар идең. Аңламый бәхетемне, сине кадерләмәдем. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын.
Базарбай Бекчентаев елына 3-4 мәртәбә самолетта очарга мөмкин. Туган яклары Кытайга ул еш кайтырга тырыша. Сагындыра ди ул. Шуңа күрә Базарбай моңа гадәти хәл итеп карый. Аңа машина ни самолет ни икесе дә бер. Кытай татары Базарбай өчен 075 коды белән тавышлар юллагыз. Дуслар. Otlar yana balkıp xəride Tərəzələrdən güller sap nur suzan Şəşəkləri sində ilə ilə Tərəzələrdən güller sap nur suzan Şəşəkləri sində ilə ilə Ayrılıp yollar öttü yıllar Sular sımon aktı ömürde Kümüş bulup çigelerge kongan Bizning ming sağışlar leyle Kümüş bulup çigelerge Kışlar leyle Kümüş bulup şigelerge kongan Bizning ming sağışlar leyle Yürgen sokmaklarga taban Talgına bit köngüllelide Xatir kızgım şavlan şağıldıra Min sağınam seni leyle Xatir kızgım şavlan şağıldıra Sağınam seni leyle Xatir kızgım şövlen şağıldıram Sağınam seni leyle Sağınam seni leyle Эльвира Кашапова ял итәргә бар алдыннан башта илдәге сәяси хәлләр андагы яңалыклар турында белешә. Куркыныч якларга борылып та карамыйм, ди ул. Турция һәм Египетка очмас идем. Дус туганнарымны да ул якларга җибәрмим, ди Эльвира. Ярар, очмыйбыз алайса. Кирегә борылабыз.
Çeşkelerdey nazlarına erip giden kömülem Berlegenle bergende Göz salimde bergende Siyular kiyuları Senin eşinle Kızarıp peşten jemişler İrine rengine tene Sen bulganıga gelip akşaday Güzellerinin güzeli Berlegenle bergende Göz salimde bergende Siyular kiyuları Senin eşinle Berlegenle bergende Göz salimde bergende Siyular kiyuları Senin eşinle Şeşke bulup bir üzüne Ödemeli, kileli Cennet bakşası işige Bervele boşivele Berlegenle bergende Göz salimde bergende Siyular kiyuları Senin eşinle Berlegenle bergende Göz salimde bergende Siyular kiyuları Senin eşinle Senin eşinle Senin eşinle 15 aprel günü Piramida көңіл ашу залында TMTV премьерін тапшыру тантанасы узачак. Рәхәтләнеп, ял итәсең. Күңелле итеп, вакыт уздырасың килсә, билетлар алырга ашык. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Әрге киләсе резидентыбызны тыңлап узыйк. Ey yapraklar koyular Altını kubelekler gibi Bugün birisi istegisi İn başıma kilip düştü Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan jiller ezgen Mina kilip sayınasın
deyip sarı geziden Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan jiller ezgen Mina kilip sayınasın Saklap kal deyip sarı geziden Jiller alır, ışıp gidip varırsın bir Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan jiller ezgen Mina kilip sayınasın Saklap kal deyip sarı gözden Yapraklar kuyula sınga kalgan hisler kebek muhabbetim Akbayından sarı yaprak bulup düştü Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan jiller ezgen Mina kilip sayınasın Saklap kal deyip sarı geziden Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan jiller ezgen Mina kilip sayınasın Saklap kal deyip sarı geziden sayınasın Saklap kal deyip sarı gözden Regina һәм Венер Ахмеровалар икесе дә самолетта очарга курка. Шуңа күрә алар Россиядә генә ял итәргә ярата. Бүгенге тынгысыз дөньяда кайдадыр сәяхәткә бару аларны куркыта икән. Ахмеровалар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 074 кодын юллагыз. Şaşı bulup üstüm Üzüm olsun mini üzüm ol Kaldırma yıllar tuzağında Yüreğine suyu yitip sal Simsuyu buldurmuş yazdım En matur en güzel sof gülüm Min senin şatlığın bəxtin Öz yarım sen mine Kildik bu dünyaya Ömür yazı yola başlana Simsuyu buldurmuş yazınım En matur en güzel sof gülüm Min senin şatlığın bəxtin
şadlığım bäxtin Öz yarımsın minim Min senin şadlığım bäxtin Öz yarımsın minim Öz yarımsın minim Öz yarımsın minim Min senin şadlığın bäxtin Öz yarımsın minim Раил Рамазановның бер тапкыр да самолетка утырып караганы юк. Һавада очканын гына күргәнем бар, дип елмайды ул. Бик кирәк булса, Раил бар белгән догаларын укып самолетка утырырга риза. Ләкин сәяхәт иткәндә машина белән йөри икән. Раил өчен тавышларны 081 коды белән юллый аласыз. Canım, eyde kır yıl maşinası alayıq əli. Almıybız. Eyde alayıq indi. Ene kurşu xatını seviyelerde alğanlar. Akşa yok dedim mi dindim min sana? Eyde alaysa kredit qalabız. Almıybız. Eyde olabız din bütün kış ala hazır. Kişi koyan kuva deyip min de kuva başladım. Akşa izlep banıklarının bu sağasını taptadım. Kağız jiyip buluşqa deb akşa jiya başladım. Kredit alğaş kesse qalın işimni de taşladım. Kredit ipoteka ömür boyu tülerge Ejetlik kişi ölmedi qaya bizge ulerge Yaşa dostumuz sağ yaşa bu ejetli dünyada Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Kredit ipoteka ömür boyu tülerge Ejetlik kişi ölmedi qaya bizge ulerge Yaşa dostumuz sağ yaşa bu ejetli dünyada Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Özümni big bay his etip jildirem maşinada Minnen gene qalmasın dep kredit kabitamsıda Tağın etse alıp pula barısında alabız Aldın aktın uylamışa ey dünyanı quvabız Kredit ipoteka ömür boyu tülerge Ejetlik kişi ölmedi qaya bizge ulerge Yaşa dostumuz sağ yaşa bu ejetli dünyada Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Kredit ipoteka ömür boyu tülerge Ejetlik kişi ölmedi qaya bizge ulerge Yaşa dostumuz sağ yaşa bu ejetli dünyada Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Mine kredit alğaç şunday rahat iken. Xatını da kredit etip pul alıp bulsa iken Bir neşeni alır idim sultan bulup min köpten Ateş zaman yürür idim tavuklarımı yaktip Kreditni tületirge dep har birisini işletip Kredit ipoteka ömür boyu tülerge Ejetlik kişi ölmedi qaya bizge ulerge Yaşa dostumuz sağ yaşa bu ejetli dünyada Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Kredit ipoteka ömür boyu tülerge Ejetlik kişi ölmedi qaya bizge ulerge Yaşa dostumuz sağ yaşa bu ejetli dünyada Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Bişni unitip tülegen en kızıklı zamanda Hey!
Люция Мөбәрәкшина сәяхәт итәргә ярата. Ләкин сәяхәт иткәндә самолет белән очмаска тырыша. Машинаны куркынычсызрак дип уйлый җырчы. Люция Мөбәрәкшина өчен тавышларны 1320 номерына 076 коды белән юлларга кирәк дуслар. Ә хәзер җырны тыңлайык. Айгөл Мустафина да самолетта очарга курка, ләкин аның күп тапкырлар сәяхәт иткәне бар. Германия, Италиягә самолетта барса, Кырым белән Сочидан поезд белән урап кайткан. Ә Төркия белән Мисырга ул барырга теләмим. Куркам ди. Куркак җырчыбыз Айгөл өчен 077 коды белән тавышлар юллагыз. Яшьлек тавышы хит парадының беренче эшлегенә дә килеп җиттек. 3нче урынны яулаган җырчыны каршы алабыз. Uzatalar mini sipap şaşırlarımdan sağışlanmasın manlanma sağışlarda doğan manlarımda yüzük qaytarmın min tanlar doğanda
Yürek tınlı bölmez, canla sike dinmez. İzgi sularını içmezsen. Suyun asım avalım, dağılak aşağına. Çeşme sular yuva idegin. Üzeklerinize sandu açılar mına. Şular jırın yoldaş itermen. Üzeklerinize sandu açılar mına. Şular jırın yoldaş Sağışlarda doğan monlarında gezir. Kaytırma midanlar tuğanda. Sağışlarda doğan monlarında gezir. Kaytırma midanlar tuğanda. Kaytırma midanlar tuğanda. Kaytırma midanlar tuğanda. Динара Шайдуллинаның балачакта самолетта ұшу ең зур хыял болған. Аллаға шүкір, ел сайын сәяхәт етіп тұрам. Хыялым тұрмышқа ашты дей ол. Келешекте аның вертолет ертіп қарысы келе екен. Хит парадыбызның икенче басқышында урнашқан резидентыбызға алқышлар. Қарайбыз. Yalğız qanat jilib bebe bulamay
Ләйсән Рафикова самолетта очарга да Төркия, Мисыр илләренә сәяхәткә барырга да курка. Ял итәргә барабыз бит. Үзең өчен уңайлы булган тыныч җирләрне сайларга кирәк дип саный ул. Күңел белән рәхәтләнеп, ял итүгезне теләп, экраннарда өмет җыры белән Ләйсән Рафикова. Яшьлек тавышының беренче урынына да килеп җиттек. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә беренче урын яулаган резидентны тыңлап китик. Yetsunudan izgelenip dallar, Başların yiyenler dulkınğa, Dulkınlar dalının göz yaşların, Sağışların ilde ukkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, Sağışların ilde ukkınğa. Seni gene oylap yanıp yaşayım, Düşlerimde işten davışığına. Sen bulana barı dünyama dur, Ümit edip yaşayım kavuşuna. Seni gene oylap yanıp yaşayım, Düşlerimde işten davışığına. Yaşaume Yıraklardan qaytkan qırı qazları Onlarda bit borsuz yaşamayım Yıraklardan qaytkan qırı qazları Onlarda bit borsuz yaşamayım Seni gene oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davışığına Berileler üzenge Sigen kişi düze sabır iden Xuda yerden birsin tüzgenge Sigen kişi düze sabır iden Xuda yerden birsin tüzgenge Seni gene oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davışığına Бүгінге менә шулар. Пассажирлар белән таныштырдым. Урыннарны билгеләдем. Хәзер кире кайтсак та буладыр. Яшьлек тавышын карагыз. Күбрәк ял итегез дигән теләк белән мин, капитан Мөнир Рахмаев, сезнең белән саубулашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты,
Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.